Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo kloy ki kubor na ke jela. Ki bor pulit bat ki majestor mentakasngi ki lakhang lad ki seng bhalang bandrung shaka office u deputy commissioner Hari Bhoy hadien ba ki sau seng ki bakenthop ya ka KSU ke FKJGP ke HNYF bat ka RBYF ki latmu bandrung shapo bat pha sangi lut ya ki nong trei sarkar ban trei hadien ba ki te ki kenhun seng ki lapen bana da ka non cooperation movement ban kerpat ki nong trei sarkar ban yasno akti lang ha kani kasngi. Hakatai ke jing temu jang kiseng bhalang bandrung sha office UDC kaladan ru ke jing ya pinphanya pring kiseng bhalang bat ki pulit rengkat ki majestor bakim dei ban pensange jubor namar kiru ki syakri patba bat kam dei kasngi syuti syu hakatai ke juk kasngi nakaliang kiseng bhalang kilalet ru ban pensange ya ke interview thungkam jong ka tanat PHE hanong po jong ki pos ki bapher si jong yi jadi ka office syakri patba ngala ong erata sungtu ne dengi sange ban kam mengi kini ki kena bawan apply syubu kan income certificate kan ki kiwe certificate dengi sagi nabar nafta kiru am ki apa posisi kan kor kata kan kor mesti beri urusan peniap na ha ada jai beja haying sem jong aja pisung na yang tang nomlak menteri yang lero Maceprang FBA government down police down kita biang ini bajang sembunyi bakdi langgang iwan perurang iwan tirjai ki squad nomor hangne ki pun ki perdok persnam singi ki Papua banya snok tilang bedolang ki kerpat jadi ba sengit rekam tang mata kasisa tam das ngis sengit kata lawan ya tiga empat nomor bang solam tinggi solam ada do perasaan tang banwan sini ban de kata kuat ni kawan rek ka bor ni wat ka biasa dasar piong lada ni piong bangiwan lek bingilek ka bor ni kai lada mentahnya apa dan ni rong e barwat penbor lu bangin lek ung tapat bi nimdai ki kunhun ingatian ki ubat suloi ubat ngoi bi ni wan kunti bijai ni wan ting sujumut dari jinsu lang bani trelang bati kinong syakri dong sarkar di dan paper ma ini kuat tang ba kidon hane ki bubun hane kidon manang nei don sulong dei ni kuat bi singit rekam tang plastik ki batre la sai ba kan ni sebentar ka jinsu tilang bi ni kuat bani nong ba ki ong ta ba lek ko bore bani lek ko bor tetar ngi biang ro ki tang bangi kuat ba tang ko ni tepat ba singit rekam tang plastik kelak bentuk rekam sai ka kam don ni kata ma penyi kemau da piong ba niwan dengan do pentagi sutu baklang tapet orang beja basai bangim de dengan no dengan kikiar kita ni kaman hang ne bangim be ginong trei ni kapong ne pabe no trei ni kepat ki sutu ba ginong trei rugi sutu hi elda dengan trei ba kan ba penmi lagi ba ong ba penmi tangam nomor betasi kam di kasih kam di ka si bantrei ni yawan giru nya trei hang ni banyak sakti ya ki public him de bang yawan hang ni ba ni sutu de kata tang mantas ni long ba si ailat iki ba kin tang mantas ni batinnya singet trei bakin esok tilang pani tang tahi ni wan nang mayu kuno pentapat sajo bisa margane kedak ailat ini serta menginkan ni kinong trei kadon long ngiru ngipini ya kajing sulam hakwe rukam ngi la ban sim stiru tang bang klam ya sim ha ngite bahasa lor kelap luma tang bahang ni kadang jajai ni ngiru yawan hang ni banyak sakri am ya ki ba pinong yang ipan sangi ya kajing sakri itu na ban kan kajing ya jing telang peni ki kata kajing ja office ya kata kajing ja ada ki perdo perslam jungi ki badan hang tei kimdan ki jing klik sim ni kajing bak klik pala sel singi ja yang sam bila no pisia ki bon trai ngakran ya pisia ki perdo perslam jong bon trai minta singi kimdan kata kajing jing sim ya kata jing klik dak jing solam ada dia yang sam ni pipi song kumno sal singi dan bak power ribu jing empat dia selang pil aja ha hagis nem lalek mukrok aja kum tu hilak ban pait ban siat ki perdo perslam jupi nakar ni pisia ibon train das singi bagi dan ka jing klik dari bidan ni ka jing klik katula pen penah gilat patai kubor bila dia masuk am dan jing solam Nah, so sendiri kan itu binong
Ini masuk kita. Ini lagi. Tanda bahis. Saya berbalak masuk kita. Nah, selain itu kata istri dalam saya kebaik saya silang ini. Kita beristirahat. Nomor apa? Bayu ada persingir itu esok kilang. Kada lain terbiung kisah di tempat saya bakin habis dulu dia. Okey. Pas semua ini nomor apa? Lasa di sisi ada kan dia kumne hai ngasan tu pisau kumno. Dan dah jingsak semua ka musim belilu jumno. Kada pinjau sok ti kumne teh. Saya gari kerja beli hal. Imkang kita employment. Kuat bekerja kam kerja iyo. Mar wan interview. Ni skuat apa ada pindah corporate kisah. Pindah me interview. Kina kimban saya bakin habis dulu dia. Saya bilang ketika beliau elat ba. Pengenalan teman ba kapan ibat ba hari boy lumdor kajing itli. Okey, ada pimdan hi kajing itli. Te sa situ ini dia nakaliang juga NGOs, ikwa ay babhay nam tay kun samla baro. Imkwa ba numyo kam no. Ikwa binyo kam da ba. Yatri lang, kada pimdan ka besim itlang. Jama kundet ba beromlah ya piki kandidat ya aplikan minta staf. Tapi berom ya piki kun samla ba pinya. Lek kena personal interview. Dan kami baban sesio, timan se bahap sangi ana. Margane lek kayak tikim kejenga jong pi web udok senam jongi. Dekarpat ya pi ba mudah-mudahan kena nak jing seo nak leong cepi, nak leong jongi keseng sim kejebak kli ba. Nya keren ba ki bor bolor ban residu no ya ka. Interview jam taski. Pada pidon hi kajing ki kli te marba. Tu ye sangi ye interview, mentasngi ki marse bakin habis dulu dia. Isim lang aja gitu lang ada pinsang ay interview mo pi atum tikili kini kinhap sange lakin sange kinhap schedule kinom la bantung itu post bala tiba kila dia interview request tangatan marba nas interview la ong ini ba la instruct ini ba ya keren sobat ki interview yung kumno ko office ko operate ni simti lang ba ni snok ti ba ki ko matila ayu taka syang happy bikwa man reschedule na namar kane de ka interview ya keren berbesar mutai ong bagsong interview ada pisia pimia trikam pimia don kata jing snok tilang te kumut ba kamda jimut ma kata lawai ba pernah juga rijat dulu ini kalau bikin perkat asal di sisi atau ni nasan jupi London ba yuk ban saja ada ingin le upah minta tetap saja kejelas ini salah pun terpura bersensar su terpuri langsung saya ada wujud bener ikwa baka state ini kan kita ni tu ikwa ya ka kata kaji trilang jupi lagi orang lain kan dia orang ba kenapa ni schedule dah Nama last time also na schedule. This time also the along 2 times a week. Kani sisi persang berdiskil dia ini nilaikan bagi kita juga. Lo ada friend dia ki baro. Yang nilaikan Kaliang sauseng bahap apa ke nompo area nompo circle ha kejing lung jongi sa man koi pegawai ke office ngilalap ba ki don ki ba cooperate bala cooperate meritangkan koi ba susi kolong bahadian bala ngila demi ikut lat patai kubur na kaliang jong ke ni ke office ng PHE ka kendok ba ya ke interview na punta ki post per apa kani ke department tengi ni na kaliang sauseng ngilai kenduk interview pengilaikan ru ya ki officer bapet ya ban sim interview kila ya snok tilang bat ngi kilong ba kin reschedule bat kai ba sngo ba so tenat kolong ba ikon sam lagi ban interview ru kila snok tilang bat ngi kila long balai kloi ban sange so interview te ba nakaliang ko office ru kala kular ba kan reschedule biang abade berkata nakaliang jungi ki sausen gila kloi ba ki ngila syam hi dalam jong ki mat gila saki aba ki kun semla ke jengi ki ba le terbim tasgi ki la priang berkersan jengi ki sauseng rengin nak liang ki sauseng ru nginom sim klik ti ngi ay buden nak por spor ban sim nak jebak klik ban le irsidil habide bekeneka interview juki kumtasgi tengi kentoi ki tu ki kun semla ke bisim tam ki ba wan interview tasgi kumcem ngila pulom no pensenge no ki sim ba kemde ka jing pensenge
tang mentas ngi hari nakaliang jungi ki sausen ngi piteng nakapor sport ban budden bat ya piro indor kat lang berkini kun sebelah ki tilang berkini dah baidi berkata para don hi kemsim ke bani snok tilang ngam try bikin skuduk nong lemar ba on reschedule biang ba ban mesa isien ba nakaliang office kulakular ba on reschedule biang ya kene ke interview kadang beit kemsim ke jing solem hajing dia jing klat jing sangut basak siat hakite ki ruklau kita kulit asam te ngangit ba kinom don ke anu ke jumduk nong la kidon hi kita jing klik ribu jai tabak kembali ikan mene kidon hi kidon ki kun samla ki bang ba include ben stokti kidon katuk kat ni kiba long unwilling reba hajing kan bet ni kila long willing ban pasenge no kan interview maka iu hakajing syah mentaka sengi kadon kan interview hakabede bat kini ki post ke ba pair po ka jongka district lab pada sub divisional lab te kumba ngi yo ihi ka jingja ka long ba ki wan ka to kan ngut ki brio na ka liang jong ki seng ki ba pair kilawan pensengi ano ay gani te hakabede ba kani ka benta ngi na ka liang ka office ngim simdon kanu ga rai ka bangi ngin sim ring yong beng ni hapan ya keren bat kinong wan interview te ngila yo ru ya kejing ya keren bagi nong interview bat kila kongo bat ngila sim da ka tenas jongki ke babuan ki ngila pensengi ano suai gani bat ngin salia pat hakoi ka por te tam itai hoi kelakta nomor babelai long deban pendap mentakas ngi ya program di hakaliang joko office su ngi don ka iu nama ngi lakhot igi expert ke bukan nobar te kan pencitom yang ngiru iki kom sekam ngiru long fully prepared mentakan diga interview mentakas ngi tingi hapan reschedule biang te ka kawara ye ka tingi alor ka tingi pan bailang bat ki nong one interview tingi la rai begin reschedule biang ye ka deka date nam taban sim ki interview jo kini ki post ke prepare